Kei te noho tō tarawā hirua ngā minita toko i te ora a Tariana Turia rāwoko Paula Bennett. Kei te whakatū a Paula Bennett i etahi whakaritenga hou mo te penihana. Ko tētahi me tono te tangata mo tana penihana i a tau. Hioi kāre te minita tuarua a Tariana Turia i te tautoko i taua whakaritenga. Hei tāna he maumau wā, he whakataumaha hoki i te noho a ngā whānau. He mahima ngā tamariki hei whakapakari i o rātau pūkenga oha-oha, me pērā hoki te momo kawe a te kāwanatanga o tira me tautoko i te hunga whai penihana, hei tā Tariana Turia kaua e turaki. Those people who are on unemployment benefits already have to report for seminars, they have to report for training, for work, and if that's not working, we should look at the system that already operates there. Hei tā te minita mo ngā take toko i te ora Paula Bennett, toko maharawa ngā tāngata e aruarua i te penihana, kaore i te kimi mahi, kaore hoki i te aha. Nā whai anō ko te whakaaro hau a te kāwanatanga, me matua tono te tāngata i a tau mo tana penihana. All of those things cost them money. They shouldn't have to go another time specifically to reapply for a benefit. If the seminars are working, if the training's working, they'd have jobs. Kei te pāpauri a Tariana Turia, kaore ia I kōrero tia atu e te minita mō tēnei take. Engari hei tā te minita I kōrero tia tēnei take ki te minita mō ngā take Māori a Peter Sharples, me te aha he kaupapa nui tēnei a te rōpuna hinara. The fact is, I don't spend my weekends reading the National Party manifesto, but I am the Associate Minister of MSD. And so an email to me would have been very helpful. Hei tērā wiki ka hui tahi ngā minita e rua ki te wherawhera I tēnei take. Mikey Sherman, Te Karere.